Uzone Fangete kune-podcast ayenze laphana noShepard umfowabo Manqele. Zibeningi izinto akhulume ngazo nayivezile abasizwe kabanzi. Kodwa-ke phela mina ngiyena umhlaziyo. Yeah. Mina ngiyi-artist. Umhlaziyo usiqinisele. Hayi. Umbhedo lo. Yabona yazi ukuthi umjida mfethu engibona ukuthi mina amajida agrand for uMaskandi. Okumele athintwe anesisoka. Soka nangendlela nje umuntu agqoka ngayo, nendlela akhuluma ngayo, nane-respect. Yabo? Yeah, mfethu. Ngicabanga ukuthi yabona lo bafanathi umhlaka 1. Yeah, I'm sure umlandeli kaKhuzani le out there. Yes. Hala amajida mfethu awasicwayi. Lamajida mfethu wathole hamba noSquare mfethu wathole hamba nabo bani. Ngingasho mina ngingakunanazi ukuthi kubo bonke abalandeli bakaMaskandi. Inkosi yabalandeli bakaMaskandi umhlaka 1. Yabo. And then bakhona oMagolide. Yabona. So ngakusho nje lo ngiyakusho nje ukuthi mina nje umhlaka 1 ngiyamthanda. Ngiyise side nje engeyona ilokhuzana iWhite Nation ezama. But nje umhlaka 1 kukhona into ayenzile. Ngithi ngingena ku TikTok bangimema kulokhuzana ku life wabo. Bengiqala yibona abangifundise lezi zinto. So lokho nje ukuthi belandela iqhawe labo kodwa banginikeza ama tip ukuthi hayi ndoda enza kanje nathi sizokwenza kanje kuwena benze balanda uMasinga bamkhuphula uMasinga ula khona ama Blue Nation anesandla so which is good yabona usiqiniseka kanasandla kulabo bafana understand uyabona ke manje ukuthi usiqiniseko usebenzela uSathane yeah ngokwami ukubona yabo futhi njoba ngikutshela usiqiniseka akuyena wala eMzansi yabona akekho ngiyakutshela akekho umuntu Manqele ongadayisa ngabantu bakubo akekho ngiyaphika mawukuthi lo mfana usagxile ekuthenini ungasekhaya ngeke azazo mayebuka ifoni abone ukuthi thina kumele asidicilele phansi ngaleyo ndlela futhi ngalesa sikhathi mina wayekhuluma ngami kabi isimo sasisibi kakhulu financial yabo so ngayazi ubhlungu umjide kuthiwa wangasekhaya engidicelela phansi bafuthi bangasekhaya Khona kuhle ukuzwa amagama afana lawa abheke kubafowethu okungakhathaleki ukuthi basupporta bani amagama nje abheke kubafowethu ukuthi indlela abenza ngayo online indlela abakhuluma ngayo nababeka khona izinto kwabanye abaculi if bayibona iyathokozeleka ngoba kukhona ukuthi bawusizo ba-add ivalue emsebenzini wabo ekufundiseni abalandeli nangazo zonke izinto ukuthi maybe thina zabalandeli izinto ezinhle esinibonela zona abaculi ilezi nalezi kuyajabulisa kakhulu ukuthi na kuvele lokho umehluko nje ukuthi kusuke kwavela ngomuntu mhlambe ukuthi umlandeli wakaBlue lokho kodwa nje sibonga nje ukuthi noma ngabalekile ukuthi bengakaBlue kodwa for the fact ukuthi umlandeli abe kanjalo siyabonga kakhulu kuhle kakhulu lokho ukuthi sikubone kuvezwa khona la kulama podcast akhulunyana ngiyayazi ukuthi lensizwa kwaManqele uShepard umnikazi wePerfect TV ngomunye wabantu abajayele ukwenza ama podcast aningi ama video ke anakwenza amaningi abantu bekhuluma emsebenzini wakhe babuza ama topics 100% mina I know ukuthi lo nkulumo leyo imjabulisanga ukuthi uZanefa abe ngendlela bengayo akumphathanga ehlizweni lakho ukuthi kanjani azoncoma into efaka uKhuzani umlandeli kaKhuzani ngiyazi ukuthi akufikanga kahle lokho ngoba lapha na kwa YouTube lapha kuyipropaganda kwezama agenda ayiphusheki kahle ibiasness abakwazi ukuthi bememe behotspot abantu ngenzondo abanayo uKhuzani
konke lokho siyakwazi. Kube bekuya ngabe yomvimba nje uZanele ukuthi hayi ngiyakuzwa Zanele mhlawumbe ibambe khona lapho ngoba ufuna into wrong ngaso sonke isikhathi into ebhekwa kuqo. Siyazi nje ukuthi akwenzakalanga lokho kodwa ke asazi ukuthi into eyenza kube kanjalo yini. Kulama podcast wemangaka lapho phatha khona igama laKhuzana azange sizwe bekhuluma ngombono waKhuzana ukuthi kune carnival city. Azikaze sizwe lama guest wabo eliphatha kahle igama laKhuzana ukuthi uzobiza abantu uzoba nomcimbi omkhulu 15 years celebration ukucelebrate indaba zabalandeli bakhe ukuthi neminyaka 15 aba khona endimeni. Konke lokho asikuzwanga nako TikTok asikuzwanga ukukhulumeka kahle kunalokho bekunezinkulumo eziningi kunokugxipha okuningi ukubheka kuKhuzana kunokudelela kunokubuza imibuzo eminingi esangene besibuza abantu abawu1000 ukuthi ubanophi engathi ithi bayazi bona ukuthi ukuphatha umcimbi uqasha abantu kuhamba kanjani. Lokho siyakwazi. Enye futhi eyinkinga khona into eyibuya koZanele Fanele kunzima uyithatha laphezulu uzojabule uyishare nevideo ngento ayikhulumile. Iproblem yabo ngithi ukuthi abazazi ukuthi bame kuphi bawumantuta nendishi. Umuntu uma nje ucingweni akazi ukuthi uwela kuphi akazi ukuthi ukhuluma ini. Namhlanje ukhuluma lokho kusasa ukhuluma lokho. Kwi-same podcast uzozwe segxeka enye into ekade encoma khona lapho khona into ethize futhi aseyigxeka ebese ulibona ulimi lalomuntu ukuthi lombaxambile ukukhuluma lento ayicabanga ngaleso sikhathi naye acabanga ukuthi i-right kuba izofika ngendlela ezofika ngayo kodwa akayiboni ukuthi kusuke kuyinto enjani. So kunzima mina ukuthi ngithathe lo oZanele Fanele ekhanda serious noma kuthiwa yancoma sengiyamazi ushesha ajike aphinde adubula bhekisa kunini ngoba unreliable. Namhlanje yaphuma kahle ngayo kusasa sekuthuka uyabona nje ube mayoyana zenhlamba. So i-difficult kakhulu indaba ukuthi oZanele ungabathathela ekhanda as much as ebabala labo balandeli akababalayo kodwa mina ngiyazi ukuthi khopha kakhuluma khona ukuthi omunye uwine imbuzi umhlobo wenene omunye uwine iPolo kuKhozi FM the same person osezokhuluma futhi kanje. So abakujabulelayo alright ukuthi abakujabulela ukukhuluma kanje iyazwakala ubeka kahle vele abantu abanjengomhlakabana abantu abanjengomagolide vele uMaskandi bayawazi deep down baya-understand ama-challenges abhekana nabaculi bayazi futhi ukuthi iziphi ezinye izinto engabasiza abaculi abasibona nje abalandeli nje abantu abawu-understandayo umculo kaMaskandi sebeyibonile izinto zenzeka phambi kwakho babonile ubunyoka obukhona kaMaskandi ukuthi uma wenza kanje akuhambi kahle. So vele bakhuluma ngento abanesipiliyoni sayo abayibonile enye yabo sebeyiphilile ngoba yini yenzeka iphambi kwabo. Yibo ngithathe bebheka ukuthi inhlala kahle lesikhathi maybe uKhuzana bazoperforma khona indawo kahle yini ku-arrangeka lapha azofikela khona they know. So vele into abazokutshela yona bane-proof because they've been there, they know about izinto. So vele abantu bezokubonisa yona abantu abanjengomhlaba nabo omagolide into vele ephusile into ehlakaniphile into vele enomqondo eyenza isenze siyabazi nje angithi hlala sibalela bekhuluma bakwagoqa futhi sinesikhathi sibazi sibalandela futhi ko TikTok siyazazi inkulumo zabo ezakhayo nezinkulumo zabo ezibuildayo ukuze kiwe phambili engalokho kiwe emuva beyithe negative. So ngizwile video angixeki nethi nje abantu abanjengoZanele kunzima ukuthi mayikhuluma into umncome yabona ngoba awazi ukuthi usisikhathi ulterior motive yakho ukuthi usuke efuna ukwenza ngalo nkulumo leyo nila cause ngaphela iviki esekhuluma kabe eCarnival City esekhuluma izinto ezithize kade senim-splash all over ama-accounts wenu nimfakile nimnika incomo okumele imncomo akufanele kodwa mina engingazi ukuthi until nini enze enye into emhlabeni ezobukisa maybe uKhuzana ezobe sedela futhi ebhekisa kakhulu
lokho akukhulumile ngomvelasi ngosiqiniseko umbono wakhe lo uyazi yena ukuthi babangana ku TikTok inkulumo ezibheke both side bayazi bona ukuthi khathi kukhulunywa indaba ethinta umndeni kababa uBheki Muzulu uthola wasekho emhlabeni ukuthi ukukhuluma lokho ngokusuka le kwamaphumulo bayazi bona ukuthi yini ke mhlambini abazanela yona le kude emakhoneni asazi thina kodwa indaba yami ilapha ekuthenini ubekhuluma wathinta Khuzani nabalandeli abakhulu bagoqa abanamava ku TikTok nasemsebenzini naKhuzani kutsizwa umhla kanye nawo amagolide bekuyilokho nje so ngingakujabulela ku right ukhulume kahle mayincoma lapho uncomile but mina ke worry yami ukuthi ke next time ke mase khuluma kabi ke sesozithinile nalapho ube sesimgxeka ube sekusuleka lokho ayikushilo okuhle ngani noma sekumele futhi sibe njani sesiyoba umantuta nendishi into yami leyo gcina ungazi umreceive kanjani lokho yena namhlanje sibonge abantu belindele ngomgqibelo ke umcimbi uzokukhona official nestage esisethiwe konke sekusele kancane kusama touch up ngiyabonga kakhulu ithuba uzodibana kuzayo